Ti se diga kasnije. Ja jebim. Ja se digne, pa ne, možda mi se dignu po danu. Zima Ti legneš po danu. Ja tulumarim od drugoga osnovne. Ja ozbiljno, znači ja sam meni doma, sve ide. doma starci, samo tul, nisam smio ići na igralište da bi ne slomio ruku ili nogu, ali mogao sam tulumariti do 6 ujutro svaki dan i u drugi osnovni sam već počeo kasnije u školu jer se nisam mogao dignuti. Krenuli smo, veli. Evo nas danas s nama tu dva izuzetna lika, Jadran i Jakša. Dobrodošli Živo. ljudi, hvala što ste tu. Nema na čemu. Aj, ča. To mi je dobar izraz. Ali dobro, ti si Jadran, zoveš se Jadran, ali kako te zovu Žogo? Žogo, Ima jedna smišna anegdota kako je došlo do toga nadimka. A to u Jel se vrijeme, sjećaš? to u vrijeme kad još nisam pušija cigarete. I Prije korone. kad sam aktivno trenira, pa sam između ostaloga trenira i trčanje. I bija sam nabiven kondicijom samo tako. A nikad nisam imao pojma igra na balun. I igrali smo mi na balunu klisu ko moga prijatelja na ledini. I sad kako ja ne znam igrat, kogod primi balun ja na njemu. A ja mogu trčati više nego svi oni zajedno. Po nogama, ništa po balunu, samo po nogama udri. I propastija sam cijelu utakmicu jer niko nije uspija zabiti gol. I onda popodne igrali su Hajduk i Olimpija u Ljubljani i špiker je bio Slovenac. A Žoga je na slovenski balun. I onda je špiker žoga kod ovega, žoga kod onega, žoga sim, žoga tam, jelika, i govori Čača, pravi Vlaj, govori, je igra ovi Žogo, svugdje ga ima, kako nije u reprezentaciji. A ti si trčao okolo, nema veze. Toliko od nogometu. Eto, to je moj rekord na nogu napraviti mi je 3. Jedan put sam uspio napraviti 3. Bolji si o meni. Jedna frakcija Torcide bi se trebala zvati Žogo. Slovenska ova frakcija. Da. Pa šta ima s vama? Šta inače sad radite kad su ovakva teška vremena? Ha, evo vidiš, pričamo. Šta, bančite na večer i pričate s ljudima okolo? Ja sam došao biti u Split malo da vježbam malo sa Žogom i sa Zokijem. Čuj, band mora biti na okupu da bi to moglo doći do nekog uspjeha. A ja sam tek došao u band i trebam dosta vježba i tako, mislim da je... Ja i drago mi doći u Split, tu sam, kako doma. A doma isto vježbaš? Kao u kući? Ima ja svoj mali studio gore u Zagrebu, tako da sam tamo po 10, 12, 15 sati svaki dan. Tako, ova moja doma samo kuka. Je, istina, ja sam došao kod njega u studiju i da, prije 6 ujutro nema micanja. Ali stalna ekipa dolazi, uvijek je dobro, znaš, slušaju mjuzu, radi se muzika, svašta, sve što vole mladi i ludilo, 6 ujutro, onda kad mora ići doma nam je bed. Onda me vas zove, govori da nema ručka, ne bi ni doma došao. Pa ne bi, ali to je drugo kreativno stanje, kad ne vidiš, pa kad nemaš pojma šta radiš. Koji put ispadne nešto skroz dobro u tome. Sad kad je Žogo, kad band bio u Zagrebu, smo bili u mene u Rupi, negdje u 4 ujutro, 4 po 5 možda je bilo. Smo skužili kako nešto Žogo dobro svira i tek onda smo krenuli. Baš dobro, a čuj, ne možeš ti nešto radi ako ne potrošiš veliko vrijeme na to. Znaš, neko govori, ba to zna, nema to moraš vježba. 10 sati treba raditi najmanje, ako hoćeš biti u nekom top momentu. A dobro, ajde za nešto novo, ne možeš ti sad reći, mislim, možeš možda vi, ali sad kad idete raditi nešto novo, vjerovatno to dođe samo od sebe, nakon par sati što ste rekli, tek je sad u 4 ure ujutro nešto dobro počeo svirati. Kad krene, tek onda ti krećeš, a do tada istražuješ i čekaš. Onda ne možeš stati, 4 ujutro, a ne možeš stati nešto dobro. Radiš dokle god se stvari ne slože, koji put ide put pojednostavljivanja, znaš, ne osviraš par tonova koji si mislija, pa je onda bolje. Ali ne možeš svira u 4 ujutro. U biti čekaš cijelo vrijeme tu inspiraciju i kad ti ona dođe, onda nema doma, šta ćeš, onda tek počinje, onda se broji od onda. Pa evo ti sad za jednu pismu, ja sam pisao tekst priko 2 godine. Ali mislim još nije bio gotov, mi smo je već počeli snimat, tekst još nije bio gotov. A inače moram reći, odlična pisma, pisma se zove Rego je spas, tako je tekst napravi da
Svaka čast. A vidio sam tu je Zoki piva Bekovi isto. Zoki je tu bi jako sretan. Gledaj, napokon sam propiva. Dobro piva on i prije, šta ima ono, zde obalan ono u ime zakona, ima ono nešto, jel piva još šta osim te pisme, ne sjećam se. Ne znam, nisam bio. A ko će se, u principu smo svi pivali ove grupne vokale. Da. Ja, oni volim te ove... A i ti si piva jutro mijenja sve. Jesam, to je. Jesam. Okuražili ste se svi, ono, na kraju, s primenom to dođe. Piva se nekoliko. Najluđe što piva su... onu daleko. Najluđe je što su mene okuražili da piva. Kako uopće došlo do toga? Kako ti... A to je totalno ludilo, ono. Znači, ja sam saksofonist, ono, to je moja... Da. To mi je posao, i ono, ja cijeli život, ja ono uvijek sam ima neku, ono, onda uvijek sam želi pjevati, imao sam taj ihtis nekad davno prije, ali ono, skuži sam, pa nisam baš neki pjevač, pa ono, zaboravi taj čovjek na takve neke stvari, i saksofon brija, i onda su oni došli u Zagreb, nešto su se kao ponovno skupili, Hrepa, Žogo i Jadran i baš na tu pjesmu Regao spas bila u nekom čudnom obliku i kao to će Jakša svira saksofon, to će ja tamo vrati šta ne mogu se uhvatiti za ništa, ali ja sam tu nešto i osvira i tako smo malo tamo bili vanka, pili smo neku pivu, pelin kolu, šta već. I gori kako se zove, Leo, naš producent, to je takav maher da to morate... Znamo, le. I pa jednak Jakša otpjeva od tebe ča i ja ono za frkanđa, kako ne, sad ćeš on govori, svi su saksofonisti dobri pivači. To je ono, teorija bila. Ja znam jednoga koji nije. Znam jednoga. Znam ja isto jednoga koji nije. U svakom slučaju, ja sam, meni zapravo Zoki mi je osvirao pjesmu, prije nego što otpjeva sam znao pjesmu. I unutra, ja sam bio osmijeka, razumiješ, mene baš bi gušt, biti nije, ja nisam išao na tendenciju, sad ću ja to pjeva da vidiš kako se to pjeva, ali oni se bancije, šta, sprdat ćemo se malo, uvijek je smih dobar, no? I onda još došao neki dil, on došao parlando, ja cijeli parlando i stuka na prvu i to je to, izlazi van kao, ovo je dobro, a je dobro, ne se bavi, tako i super, ono, eto, došao sam ti sam došao. Tako si ostao, ono, sad. Eto vidiš, a na pismi na koji je došao snima saksofon, na kraju ukinja saksofon, sad tu nema saksofona. Snimao sam sad, mi smo to snimili u Zagrebu, onda Fajloš back vokala, pa sam išao u Rijeku kod Belana da opjeva back vokale. To se moram pohvaliti. Belan meni pjeva back vokale. Inače, Belan je moj... Kako ne, Belan, šta? Ja sam čovječe svaki album daleke obale pjeva. Mora ja, ako se može, super. Pa je, naš prijatelj, od mali nogu, smo uvijek u istoj ekipi. On je stvarno brat benda. Veliki, uvijek dođe. I veliki umetnik, moj friend preko, ne znam, 12 godina. Nakon, dosta smo na nivou ono bratsko, ne? I ja to odvijaj kao, mami tražu taj saksofon. A dobro, ajmo, onda on nešto tamo počeo kopa, pa nešto smo malo provali, napravili smo taj saksofon. I ono mijenja karakter pjesme. Znaš, nije mi lega da daje dušu da bi to... a opet jučer mi kaže Belan, pa daj neka, oni čuju koji si saksofon snimao, ne trebaju čuti. Nije dobro. Još će im se svidjeti. Ako se svidi, pa će te svidjeti. Nemojte ništa gore. Jesi ti saksofonist ovdje, šta? Ako neš saksofon, nema saksa i gotova priča. Nema tu. U svakom slučaju, nije bi dobar. Ja pusti. A ovo drugo sve, znaš, to sam htio reći, zapravo, najgore ti je kad snimiš neku pismu, a imaš nešto što te frustrira. Pa tamo je jedan ton. I cijeli život će ti sluša samo taj ton, nikad se više nećeš moći opustiti na cjelokupnu pjesmu. Nije ti legla odmah i to je to. Nije bila ideja prvo bitna da zvuči kao prvi album od UB40. Jer to kao neki reggae, znaš, pa da gre u tom smjeru. Međutim, kako se pisma izrađivala, sve je manje vukla na UB40. Tako da je ona kraju rekao, ma ništa, saks. I super tekst. Korona i teroristi, krediti banke, javni dug i profiteri, političke stranke. Užas. Genijalno. Mislim da će biti hit. Da vam gađamo vrijeme, odlično. To je to, no.
Upali taj mobitel. A dobro, znači, reka si ti, on je reka kao da si se okuražio pivat, ali ti si pivao daleko i kogo, 2-3 pisme, 4-5 čak. Jesam nekoliko pisama koje niko drugi nije tija pivat. Pa je Ni mene van, tokalo. ni van, ne. Pa je mene tokalo da ja Jesu to pivam. tvoje pisme bile? Nisu. A šta se ono jutro mijenja sve, to je kak cover od onoga... A to je od Quicksilver Messenger Service covera, kako sam ja pivao original na tulumima, onda je tokalo mene da i to pivanje. Da. Ko je prevajat to, ko je napisao tekst? A svih pomalo. Svak bi nešto nabacio, a neki stih pa je ispalo tako, nije niko konkretno. Da si ti napisao od mora do mora ili sad varam? Jesam muziku, a ban je tekst. Tako smo se napisali, jer tako smo se podilili, mada skupa smo radili pismo od početka do kraja. Pa sad tako je bilo najjednostavnije napisati, da jedan napisa glazbu, a drugi tekst. A u biti je pisma zajednička. A šta Ban kaže na ovo sve? Ma Ban je najjači čovjek na svijetu. Ja mislim da sam ja jedan od dražih ljudi trenutno na planeti. Pa ne, niko ne pila više da pjeva. A može pjeva, šta ti? Nema, njega je pukla lilost, ne da mu se piva. Ja se nadam da će nas on sad foto. Ali on... Čuo sam da je uzeo fotoaparat. Ako ne, odličan, već nas da se foto. Ali mislim, normalno da on član daleko obale, doživotno da je vječni, da hoće sutra piva, oma piva, nema šta. Dobar je, odličan je. A to je zanimljivo s daleko, evo sad ćemo na daleku, kreni u početak, kako je to zapravo krenilo? Di si ti upozna njih sve, kako ste se vi uopće našli, kako to izgleda? A bend je bio, pa postojala je daleka obala neka i prije mene, razumiješ, a u njoj su bili Ban i Hrepa. I ovi, od početka samoga. I ovi, tu je još bija ovi Hajsok, Željko, takozvani Malac, šta je bija prije toga bubnja u Đavule. Aha. On je tu bubnja buvanje i bija je Aco gitarist. I sad jednog dana Aco ode studirat u Zagreb. Jeli Hajsok ode studirat džez na akademiju u Grac. A ja slučajno šetam bačvicama i čujem neko prije džaje, staroga, gdje su sa ovčice, i sad čujem neko svira slajd gitaru, ludilo, a to je taj Aco, taj bivši gitar, i Ban piva. I sad sam stao poslušat tega kako svira slajd, jer mi je čovjek rastura, znaš a onda sam malo po malo ubra i pismu, pivali su valove. Ja ubra i pismo, jebate, ovo je ludilo pisma. I malo po malo kako smo se družili, između sebe ekipa se skupljala na tom potezu. Kad su ovi vamo išli, ja sam nekako upad, ne sjećam se, nije više točno kako. Mislim, ti si zna Domin. Ja sam zna Domino prije od Bana ženu, onda jednog dana vidim Bana, a kaj ti, to smo mi bili ekipa koja je cijelo vrijeme kružila, ne. Biće nije pija vina. Ono vrijeme u Splitu, znaš, znalo se, donji dil rive su šminkeri, gornji dil rive su hipi, mi smo bili u gornjem dilu rive, di su hipi, i tu se ekipa svako malo je cirkulirala, upoznavala se, mišala i tako to. Dobro, kao šta pisma kaže, ti si na bačama, Younga svira. Onda sam ja, idol mi je bija Neil Young, onda bi ja piva pisme od Neil Younga. A ja sam čuo da je... Tamo na bačama. A ja sam čuo da je prije nego je Daleka išta napravila od sebe, da je već Ban sve naučio pismama, dok se ekipa skupljala tu, di se pilo, di se Ima on već dosta. On tu svira masu svojih pisama. To možeš pitati Belana za tu priču, kako su se oni upoznali, pa ćeš onda će ti to biti pravi odgovor na to. Ban je sadašnja daleko vježba u fronti gripe, di je Belan bija sa đavolima. Tako da je sve to... U fronti korone, ne gripe. U fronti blatine, ne u fronti gripe, nego u fronti blatine su oni vježbali, a u gripe se sviralo. A tu je na kraju bila i garaža, na Blatine. Na Blatine, to je Hrepina garaža. A gdje je Hrepa se? U Zagrebu. Vidio sam da mu je sa Sunny Sidesima. Šta je internacionalna zvijezda, šta je? Da je sa Sunny Sidesima prvi na desnicama. Raspaće se blues scena, dođe li on ovdje? A čekaj, a ti si krenija, znači ti si iz Korčule, tako? Ja sam iz Lumbarne. Iz Lumbarne. A rodio sam se tu na Staro Hajduku. I ovdje imaš negdje stan i sve. Nema, imao sam u Sočurcu kao klinac, ali to su nam oduzeli neki čudni ljudi. Kako je krenilo uopće to da si ti uvatiš saksofona? Zašto baš saksofon?
A ja sam ti uvijek cijeli život želi svirao u rock bendovima, to je meni obsesija. Znači, ja sam kompulzivan na to, i onda sam ko klinac njega, učim mandolinu svirat. I to mi je dobro išlo, brat me uči. Onda sam čovjek, napušili su me s 9 i sjećam se, svirao sam rektan. Ili me užvajzlo. I ono, majko ti jemen, čovječe, pa u rock bandu nema mandoline. Sjeme ti, man. Uvalili su ti mandoline. Katastrofa, prevalili su me odmah, čim sam došao. Na svit. I onda su mi, i onda nije bilo ništa, nego sam bila limena glazba dole, pa sam svirao klarinet i sprovode sam svirao, šta ću? Doli nisi ima šta radit. Onda su mi kupili bubanj, onda sam svirao tamo neki, šta znam, znaš, ne, ja ću noćas vampir postati. I to sam nešto jako kratko radio, ali to sam možda imao 13-14 godina i onda sam, ne znam, uspio nekako završiti tu osnovnu. I kao srednja, onda sam se opisao tamo pomorski promet. Znači, tamo išao samo bagra. Kad to završiš, to ništa nisi završi. Ali imaš neku školu. I prvi sam dobio, bilo nas je 32 u razredu, 14 nas je prošlo godinu. Na slovo U smo sidili i gađali smo se drugih kredama, mi komadom daske. Kakav razred. I on sam skonta da to stvarno nije za mene i da ja hoću ići u muzičku školu, jer sam bio dobar klarinetist i poslao sam ja tamo da mi ne znaju doma, na taj prijemni i ja bi se rekao, super, zapravo došao sam tu u Split. I škola i ajde, pošao mi star, rekao, ok, ajde pođi, onda se tu javlja puno lipi stvari, ja mlad, sam, propasan, godinu. Pun para. Pinkurec, izam klošar, šta ti je. I tamo sam se prebacio u Dubrovnik i tako završio školu i tamo sam počeo saksofon, već uzimao u drugom i trećem srednje. I onda sam prvi saksofon kupi, poslije rata sam proda pištolj i kupi saksofon. Sad više rat nije model, rat više nije model, ali sad će oni malo svijet. Dobar pazar, ne? To sam prodao prijatelju koji je bio u vojsci, tako da nisam prodao tamo nekom budali na cesti, apsolutno bliži. Grozim se tih momenata. I onda sam pošao doma, vježbao sam 3 mjeseca taj saksofon i pošao sam u Zagreb. To je hollywoodski. Došao si u Zagreb, izašao iz busa u Dubravu, jel? U Dubravu me stavi taj friend. I pošao čaj, ostavim ovako. Ja se napunio sam kadu i gabu piva, pa plaka sam kod cena, znaš, što ću ja ovdje, sad sam došao. I zašao sljedeći dan vanka i naleti na frenda, kaže, čuj, ja sam svirao u psihomodo popu, ali ne mogu preći, on će preći u kubizmo, kao, pa oni ti možda traže. Znači, to je jedan jedini čovjek kojeg sam znao u Zagrebu i naleti sam na njega, znači, ja nisam vidio. I gledaj, ću ja naći tog ovca. Pa on te tamo u Dubravi, što se ispostavilo da je to 100 metara od moje kuće gdje me izbaci. Da ni tamo 7 noć onda bila. Znači, Jadran film, i ja tamo nekako se prošvercao, tipo pobjegao ispod one rampe, malo ludlo. I došao k ovcu, slušaj, ja bi nešto tebi pokazao. Kaj bi ti meni pokazao? Ovaki joint. Smijem to reći. Može, okej. Mali domar si ti, ali ja sviram saksofon, a čuo sam da vam treba neko. Pa on će sutra na probu, može, dok sam to našao. I dan poslije u Dom sportova sam svirao, koliko, 50.000 ljudi. Osima. Sam psihomodo i mislim si, majku ti jebe. I da mi je solo, koji sam loše svirao, nema veze, ali gobac je uletio na kolinima ispred mene. Tako je to krenulo. Vatrano krštenje. Recite mi, hoće biti koji bipka nama ovako neka riječ tekne? Može, svašta biti. Ma ne moraš. Nismo baš od bipa. Dobro. Koga napravio? A mislim, to je bilo davno, to nije sada. To je davno. To je davno, kad smo bili mladi. To je u zastare ušlo. Zastara, to. Ne. Spominja si ti pištolja, kad je Daleka svirala u ratu, znam da je na nekom koncertu počela neka pucnjava po vama, šta je to bilo? To je bilo u Kulušića. U Kulušića, ne znam koji je naš koncert u Kulušića, kad je gazda bokser uzeo Kulušića, da će on tu radit, i doveo svoju ekipu boksera,
koji su bili redari. Sad to mladi bokseri, razumiš, neiživljeni, oni su jedva čekali nekoga kresniti. Razbit, da. I jedan izbacivač je kresnija nekog lika za kojega se poslije ispostavilo da je specijalac iz Osijeka. I ovi je doveo svoju ekipu sa 2 auta, ovi izašli, izvadili automate i počeli pucat, razumiješ. Ali ova noć je prekrasna. Ne, to je taman je koncert završio. I sad ovi redari okrenili stol i oni pucaju iz pištolja, ovi pucaju iz automata. Mi pustili ženske gori na kat gdje su naše slačione bile. Razumiš, a muški nek stoje doli, mislim, šta će? Ali meni, ja sam onda zabrinija, ja sam tek kupija bija jednu gitaru, ja gledam, lete meci, moglo bi im pogoditi gitaru. A ne njega, to je problem, ne njega. Na scenu lipo, skidam gitaru, tamo brišenje, stavljam pažljivo u kufer. A dolaze ovi redari, ja govorim, koji si ti manga, ti mrtav vlada, lato. Ma vraga, nisam ništa razumija. Čekaj, upucao nekoga u nogu ili nešto je bilo, jel? Ma to je na morteru bilo. To je drugo nešto. To je drugo. Pucanja bilo. Ja sam svirao u nekom trenutku Ne, za... to je bilo ono bez veze. Pa bez veze. Malo se puca. Malo kalašnjikov Hajde, izvadio. briga, Nije, to je bio. Bitno da nema mrtvih. To je bio neki susjed koji me je smetala buka, pa se on spustija. Riješi situaciju. Pa se on spustija i precvika kabelo struje, onda ovi organizator koji inače bija malo divlji, on je tu bija bazar, razumiš, on je njemu nešto vika na prozor, onda ga ovika pogodija u nogu i na tome je stalo. Ja sam doživio jednu situaciju u Gospiću, svirao sam sa naturalnom mistikom, reggae se svira, i sam mi tamo došli, ono bio Lajner, Žan Jakopač, dobra ekipa, i neki tip, on šerif, poslije rata ti šerifi koji su bili, i ovaj bi iz Gospića, ono bio plavi, ono, bez vrata, znaš, lančine i ovo. I on, ja vas večeras čuvam, od koga nas čuvam, ali nema veze, on tu, sve di mi dođemo, sve, ne smije niko plati, ništa da plati, bez ići, izvadi ovako Magnum 357, ali duga cije, ovako, puca prema ljudima, a tamo je neki most, i on prema njima puca, i govori Igor Pavlica, koji vidi, niko se nije pomaknuo, govori, i ne smije. Tim se pomaknuo, prestrašno. Kaki likovi izađu u tim trenucima, pa to je prestrašno. Ali dobro se ispada da bi nam bila pucnjava po svirkama, to su izuzetni slučajevi, Već si zapalio cigaru kad se sitio. U 30-40 godin svirke, razumiješ se to 2 puta. Bolje hrabro pobjeći, nego sravno umrijeti. Šta ste neki auto bili razbili, zabili su neki kombi u vojske isto nešto je bilo. A to Bani ja, kad smo bili u gardi. A kad se malo više... Malo smo više podijeli i tako... Gardijalo se malo više. I tako pijani, radiš, idemo mi put naše kasarne i ja ti njega učim voziti. I lipo je on ušao u kasarnu, sve dok nismo sinjali autobus našima šta su se vraćali iz Dubrovačkog ratišta, razumiješ, kaži. I sad gledamo ih mi kako izlaze iz autobusa i vidimo da su svi izašli i sri se skočili mi auto. A niste ga zakočili, šta? A bio on izved. Ostajemo brzili. I mi se zalipili u autobus. I od moga Renaulta 4 nije ostalo ništa. Ali to Renault 4 šta ste išli po turneji ili? To je šta smo išli na svirke s njim. So šta bi Zoki vozio, ko bi vozio? To parili smo grupa TNT. Renault 4 još krovni portapak i onda 2 metra instrumenta gore. Niste valjda i bubnjeve nosili? Sve bubnjeve, pojačala, razlaz i mali light. Sve je stajalo u Renault 4. A ti je ban sidi? Čekaj, ti je ban sidi? Ne, on je išao busom. Ban je sidi, a naprijed. Njemu su noge kroz On je bio na prozor. haubi. A nije hrepije, bas Vezam gore uz pojačalo. Ko kremenko, doli nogama. On se vozio na svirke, bas mu je ovako stara. Nije mogao gledat nego jednim okom. Koja je to volja? Onda, a Bambi veza to sve gori konopima jer je on bija jedriličar pa on zna veziva grupe. A to niko od nas nije zna. Da, kako je bitno imati razne vještine. Da. Je li ispalo i kaj ište? Nije. Čak smo taki jedan put došli na talijansku granicu.
Pa je carinik talijanskih blokaka nas je vidio, čovjek nije mogao 2 minute ništa reći. Mi kao najnormalnije idemo u Trst, kupi žica za gitaru i sa tako ti koža za bubnjeve i ti stvari. Ja. Čerga kreće. Ovi nas gleda i govori tutti Bugari. A babo govori non Bugari, Kroati. A i onda nas pogleda i govori, a Kroati, avanti. A kako si ti na kraju došao do Pipsa? Ne Pipsa, nego Jinxa. Prvo Jinx je bili, jel tako? Jinx je zapravo prvo bi, ne. Jinxi su poslije došli. Znači prvo Psihomodo Pop, to sam mijenjao tog frenda, jedno kratko vrijeme i onda sam ušao u Naturalnu mistiku. Dobro. Da Natural Mistika reggae svirala, a Natural Mistika je pratila i Rundeka. Tako da 9 godina sa Rundekom svira. Ima 3 albuma s njim snimljena. Negdje sam pročitao da ti on bio uzor kad si bio mlađi. Ma, on je najjači. On je anti-junak, totalni i veliki umjetnik i stalno ima instrument u ruci i stalno može, znaš, i voli to što radi. Ja. I Zagorec, kad se s njim dogovoriš, onda je dobro, ali dok se ne dogovoriš, nije. Tako je Zagorec, ali doli na Braču, non stop ga vidim u svom istu. Kako? Pa je, mislim, njemu je žena sa Brača. Govorio ide u Masline nešto. Kako ne, on je to... Jeba čuo, pa on je već, ja mislim, 67, ovako nešto, ima neku godinu. Ali on je, vitalan, super lik. Zagorci su dobri za branje. I onda ja sam to svira i u međuvremenu su se Jinxi kao ponovo okupili. Oni su imali jedan album prije nego što sam ja došao, koji se zove Sekstazi. To je bilo bez brasa. A ja Coke i Berka znam, ja sam u Dubrovniku išao u školu, tamo sam živi 10 godina i onda sam, tako ja njih znao, kao ajde dođi malo, pa da vidimo to sa brasom, trebalo je snimiti smijem se. To mi je bilo dobro, i super smo bili ekipa i ja sam tako ušao da sam paralelno svira Rundeka, zapravo Jinxi su mi kao bili osnovni benda i Rundek, pa je onda su došli Pipsi, došli su zapravo svi. A šta je tebi tu najbitnije po tebi? Kako si ti uspio uopće ući u te krugove? Je to bilo zato što si dobro zna svirati instrument ili je to bilo zato što si bio dobar sa svim tim ljudima okolo pa si se uspio povezati? Nemam pojma, ima tu neku moć. Znaš što, sreću moraš izazivati. Nije baš sad sve Bogom dan, pa si ti došao, pa sad ti evo, znam tebe, pa ćeš mi sad ti da svoju ženu, to ne postoji. Znaš, prvo moraš znati svirati, ne mogu reći da sam nešto to dobro svira, ali sam bio na tom nivou koji su bili ti ljudi. Znači, Jinxi, svako kad bi stavi posao, ne bi mogao ništa osvirati, ali skupa smo sve mogli svirati. Tako da je to, ne znam, bi sam stalno džiru, ja sam znao svih i onda, moraš se i pokazati u tom bendu da si ozbiljan, da hoćeš raditi, da nisi neki jebi vjetar koji će doći, ne doći. Mislim da su to neke osnovne stvari koje moraš znati. A onda sa tim svojim znanjem se u to množava. Pogotovo ja sam imao dobar ugovor sa Jinxima da mogu svirati sa drugim bendovima. A to je dobro. Tako, jedan put je bilo Zagreb gori, bilo je ja plus svi. Ti svirao sa svim bendovima? Sa svim. Koja to godina bila? 96. 7. Tu su bile i Majke, i Pipsi, tako je, da. I Psihomodo Pop je tu sve. Jedino sa Letom 3 tad nisam svirao, ali ispričat ću vam poslije zašto nisam sa Letom 3 svirao. I sad dođe Tomica Petrović, što u Severini je menadžer. On je menadžer. Ili on sam menadžer njoj ili je bivši? Ja mislim da je još, sad ponovo, tako mislim, nešto sam čitao, ne pratim tu više priču. U svakom slučaju, meni došao je da mi jednu gažu. A oni čekaj, ja svirao s 8 benda, 8 gaža, čovječe. I ja počekao svako, ja sam vama svira, izvolite tamo, pitam vam da pare, da mi 8 gaža. Uosti to. Ti bi ja najplaćeniji. Pa tako je. Čekaj, pa nisam ja njegov, ja se nisam dogodio sa Petrovićem, nije ja. Ja sam se dogodio sa bendovima, ja sam svirao njima i ja sam sve odradio. Ima baš ta snimka, ja stojim i dolaz. Samo se ajmo. Malo ko je to učinija? Ti si svirao stvarno sa svim živim ljudima na našoj estradi. Čak i vanka si ti sa DJ-evima surađivao. Ja zadnjih 10-11 godina sviram saksofon sa DJ-ima kao house muziku. I improviziraš? Samo improvizacija na prvu. Brutala. I onda svirao sam sa baš 10 poznatih DJ-a na svijetu. Radio sam sa Roger Sanchezom koji je najveći, on je stvori house muziku. Kad je onako, what we gonna play? A mislim, ja njega ne znam, meni su spajali, ti menadžeri su me spajali, what we gonna play?
Just put the button, please. Ja ga pozio, Ne znam ni ja šta će svirat, samo pusti. I viš njega u nekom trenutku ovako, you're fucking amazing, you're fucking Tako, bilo je lipih trenutaka i to. U biti ja volim svirat. I to je jedino bitna stvar u mom životu. Ne znaš mi da sviram, ti si moj smrtni neprijatelj. Eto. A šta si ti u duši zapravo? Kad bi se reklo kao, jesi rocker, jesi... Ja sam muzičar. Muzičar? Muzičar sam. I čisto krni sam muzičar. I to mi je jedina bitna stvar na životu. A šta ti dođe sa neka cajka i kaže? Ne, to ne. Apsolutno imamo neke... negdje di se ide. U biti ja sam sa saksofonom napravio što ovi drugi nisu sa pjevanjem napravili, ponuđeno mi je bilo puno puta da sviram cajke i bi u 6 mjeseci izgradi kuću, ali ja sam to odbio. Ma kaki, ja to, kad meni cura pošla... Nisi se proda, znaš, to je... Ne, ja sam uvijek sa urbanom muzikom i to se... Vjeran sebi, je. Apsolutno, do umrite, ali nema veze. Respekt. Ja. Šta si ti, Jadrane, radio od daleke? On isto nije svirat cajke. Znam, spominja si mi jedan put da si svira dici psihodelični flamenko. Jesam, ja. Bija sam radio par džireva, ove lutkarske predstave za dicu, pa sam im pisa glazbu. Onda me nerviralo to što se dici puštaju matrice, a ne svira im se uživo. Ja, kako to, moramo odgajati dicu. Onda sam napisao jednu predstavu gdje ja sviram uživo. A onda bi prije predstave, to je bilo u jednim jaslicama. Dica mala, ne razume ništa, jasličari. I vidio sam da puno njih plaće. Znaš, kad ja krenem, onda svi plaću i da ih treba u filmi da bi oni mogli pratiti predstavu. Onda se uvatio malo improvizira. Uvatio se i malo improvizira prije predstave i sad i gađam film. Znaš, gledam kad će oni prestati plakat, kad će početi slušat. I to je bilo nešto čudno, kako ti reka, ništa normalno, nisu trznili, to je bilo nešto ala flamenko, ali prilično psihodelično. I onda su se svi smirili i počeli gledati s onim kućama. Lijepo, ja mogu reći za Žoga, ja sad, kako sam to tek došao u band, pa znaš, gledaš ljude na kojem nivou muzičarskog i razmišljanja o tome, znači garantiram da je Žogo veliki muzičar i on može isto imati gitaru po 5-6 sati u rukama. A to je jedino bitno. Razumiješ, kad negdje dođeš pa se ti pol sata, sat mora nići, kad mi neko reče mora niće, ja gotovo, živci me uhvatim. Rekord mi je 3 dana. Tako da si ugodno radi. Mislim, svaki dan dok smo ovdje po 4, 5, 6 sati se radi. Pa makar i preslušali mi uzu, pa uvijek odmah neka gitara, pa nešto A mislim da to je jako bitno za level održati. Tako je, mora se nešto napraviti. A čekaj, se išta promijenilo od prije i sada kao neka priprema za nastup, je li dalje postoji neka trema, Ona pozitivna, zato što ti je napeto svirat. A onda si uvijek, kad si s dobrom ženskom, onda ti uvijek, nikad nisi cool, napadaš. Ja ne znam, mislim, trema, apsolutno postoji trema, ja sam imao sam ja sam 2 koncerta svirao sa Dalekom obalom, uspjeli smo na ovom covidu to napraviti. U Pakoštarima bi prvi, bilo stvarno ljudi, bilo je preko 800 ljudi. To sam vidio na YouTube snimku. Kad sam se ugazio na stage, prošlo me sve. A to ti opet bilo novo iskustvo. Došao si kao frontman Daleke obale, koja je šarila i palila. Gari, meni, sad u Šibeniku sam bio neki dan sam svirao nešto i sad došao neki torcidaš i kaže, ti sad sviraš u Daleke obale, znaš, ja ti da sam fan Daleke obale. Ja me slušaj ti. A ja sam fan Daleke obale, samo se meni dogodilo da ja kanda, a tebi se nije dogodilo. To je jedina razlika. Jel' tako? A ja sam totalni fan, ja ne da sviram s njima, u biti, mene je to takva čast, znaš, u životu radiš takve neke stvari, radiš sa svima i imaš iskustvo, imaš sve, znaš, igraš u nekom drugoj lizi i onda te zovu, u nogometu, onda te zovu da dođeš u Real Madrid igrati. Šta ćeš reći? Neću. Pa razmislit ću, zovnit ću vas za 7 minuta. Mislim, ima puno stvari u životu koje ne smiješ odbiti, Sad, da li je to dobro, nije, to će ljudi ocijeniti, ali mislim da je dobro da su ljudi nekako to dosta prihvatili. Kao bilo u Šibeniku.
Odlično. Najbolji Izvrstan koncert. To je bilo bolje, vidio sam, nego ovaj prvi. To je baš bilo puno. A normalno, to sam si ono. Bilo je ovo, bilo stage, puno, ali ovo je e, pravi stage i prvi put smo na pravom stage zasvirali, i ja sam već imao neko vrijeme da sam vježbao. On je sad već ima koncert iskustva s nama. Da. Evo, počeo nas je brato, Leva, to je... Kužim ja, gdje oni krenu vam tamo. Dobro, iskusan sam ja muzičar, ali kad smo došli na Tonsku, koju smo si pjesmu pjevali? Noć je prekasna, ja sam za blok. I sad oni kao gori Hrepa, pošto on je onako dosta onako inteligentan čovjek i on sad razmišlja situacije i kaže, jakše, ajde, nemamo početi s tom pjesmom, no počnemo sa nekom drugom da sviram saksofon, pa kao u svom si fluidu, pa će, znaš, bit će lagao, pustit ćeš se, misli su da ću ja puknu. Ja, okej, i povećan koncert, ako neću, idemo, kako smo se dogovorili u glavu i sve bez greške. I to je bilo dobro. Ali svima se popet, to je stvarno onako čast, velika. Vjerujem da je. Ja ti to razmišljam o tom bendu ko da je moj, vjerujem. Ne, Ja sam najmlađi, evo da... Kruže po gradu priče, prosti. Ja, mi smo to nekoj ekipi koja sluša takvu vrstu muzike i uvijek govore ljudi i ovi koji su već u muzici 20 godina nešto da Daleka obala sad kad izda novi album ili nešto tako napravi da bi bez problema mogla napuniti i poveći broj ljudi na jednome svome koncertu da ga napravi u Splitu i dobro promovira. Ja sam siguran u to. Da bi možda čak s Paladijom mogla planiti. Kako bi ti rekao, mene za to uopće nije briga, meni se svira i meni je dobro, to da je napravimo lipo. dobru muziku. To je, Znaš šta, briga je ljude, čujemo vas na radiju, čujemo vas, ti god dođem čujem vas. Ljudi će doći ako muzika bude dobra. Kako bi ti rekao, to je veli posljedica dobroga rada, dobroga djela. Ja smatram da sa ovim mojim vokalom koji je došao, koji sam ja doni, da ponovo Daleka obala zvuči kao Daleka obala. Znači ja imam dosta donih točaka u vokalu sa Banom, ja imam i svoj film tamo, ali ta mjuza tako treba zvučati. A imaš ti energiju, to ti je još bitnije. Ti nalazi se s nama energetski i to je najbitnije od svega. I volu me kad popizdim, volu me, kako me čuvaju, me svaka inča. Kako ga je Ukić na silu u Šibeniku doveo Lazar na scenu da piva Di si ti. Jer on je naučio masu pisama u malo vremena, znaš, i sad Di si ti ima puno teksta i sad još se to nije sleglo u glavu. A i mene to je jedna od nadivnih pjesama. I sad to energetski ja nisam uspio nikad u sebe otkriti da je otkriven kako bi to pravilno bilo. Ajde. Ne, publika je počela piva Di si ti, mi krenili Di si ti, a on zna da još i ubra tekst, on je, maka se obiga sa steđa, a uki ga je vuka nazad, pa popivali malo, svi, malo publika, malo i na kraju smo cijelu pismo izgurali. Grli me i drža me, ovako me drža. Kako te drža ovako? Kravatu me naviš, znači, nema vicanja. Da se pisma čuje. Nema veze što ne znaš, pivaj. Ne baš virao. Tako i veli isto. Kad jedan put Dinu nije došao bend i mi ćemo sad prati Dina. Ja govorim Dinu, a Dino, ja ti neke ti pisme znam svirali slona, nisam skida. A govori Dino meni, pa šta ima veze, sviraj blues. Ali ovo je zanimljivo, hoću se nadovezati na ovo. Pa vidi, ja sam Dalmatinac i Bodul sam čistokrvni i tako je. Ja sam ipak odgojen na zagrebačkoj, na purgerskoj školi rock'n'rolla. I sad, ja sam došao sad tu u Split i otkrivam splitsku školu rock'n'rolla koja je skroz različita i mogu ti reći da totalno košta ovo što ovo samo ispriča, mene to ne znam, mislim u gori da se to bilo, a pa ne znaš što, to ne znaš, odmah te gađa sa pivom, znači ja sam bio u bendovima gdje se ljudi tukli na pogrešnim tonovima, sviraj blues, nema divni su ovdje, mi pratimo Dina iako mu nismo skidali pisme, dobro znamo pisme, razumiješ kaži, ali ih nisam skida i sad tako da ja učim. Ja govorim šta to ima veze, sviraj. A čekaj, ti si baš poznava Dina. Pa svirali smo mi smo isto bili ekipa. Splitska dica. Dino je producirao jedan Dino, Neno, Bela, Đavoli, mi smo odrasli zajedno. Imaš li o Dinu kakvu priču, neku koju nije Milijardu. Neka baš fina, smišna priča o Dinu. Mogu ti ja ispričam? A znaš i ti Dina? To jest zna si. Ne jednu nego milijardu jer smo mi masu. Pa on je nama došao kad smo u Hollywooda svirali ka gost jer smo mi tek počinjali pa i došli su i oni i Belan da nama malo ka dignu cijenu. Ka prijateljski. Pa smo tako mi cijelo vrijeme prijateljski gurali jedan drugoga kako bi ko bi ja dao onda bi ga ovi drugi zva ka gosta i to je A vama su i Dino i Belan bili producenti.
Jesu jo. Ono, jedan Kako ste se u livu? Dino dvornik, jedno pismo, je stavija cijelu u livi kanal. Tako mu je dobro zvučalo. Genijalno. Pa to je divno. Toliko na svijetu ne bi napravio. Dire genije bi. To je splitska škola, rock'n'rolla, divna je, ja tu otkrivam svašta. To su novi svemiri, brate. Znači, Lesi se vraća kući. Kruči. Ja vam pojel u Opatiju došao svira u disko mjesec dan prije. Na točan datum, kad su svi govorili da je Dino zajebo. A Dino dođe mjesec dana prije. Čekaj, ovo su me doma naučili. Unajmi kombi, plati Song Killerse koji su ga onda pratili lijevo, desno i dođe, nagari, uranija si mjesec dan, je 16. ali ono... Ma koje godine? 16. A ti postoje 16. srpnja. Mene je Danvo rekao u Zagrebu, ja nisam s njim nikad svira, ali sam imao neki dodani točak, ima sam jedan klub gdje on svira i tako imali smo. Ali on je skuži da ja sad sviram s bendovima, da sam kod domaći čovjek, da Matinac, ovo gore u Zagrebu, jedan izgubljen. I on govori, jakša, ja nikad neću više uzeti muzičare koji mi drugi reću. Koje ja hoću. Ja da, znaš, neke mora svirati sa istim. Ako je to, znaš, ovi drugi ne bi dali da neko dođe novi. Dobar je bio. Jako živopisan s tim da sam gleda, zapravo slušao neki intervju od Belana kad je rekao, kad ga ovaj pita koji je najbolji vokal u Hrvatskoj s kojim on radi, a ovaj kaže Dino Dvornik. I kori, što bi mu ti rekao, ovaj bi otpio. Razumiješ? A stvarno bi velikan, ne? A ne bi rekao na prvu, ali stvarno bi odličan Ja čovjek od naroda. On side za bubanj i svira bubanj, znaš ono. Za koji god on instrument side, za 2 minute ga svira. Jesi prirodno, talentiran, beskrajno. A ovo za prirodni čovjek, ti si pričao, ko je pričao, govori da je došao, da mi 100 eura, maraka, što je već bilo. Govori, ima je da. Da došao neki tip njemu i govori, daj mi neki nož, ako on izvadi 100 eura, on daj ispit ovoga. Pa sudje da se, genijalno je. Nego daj mi još 100 eura. A što je, a više nema. Takav je bit čovjek. Ti si Belanu preda gitaru, onu s kojom svira za njih 20. Jesam onoga greća crvenoga, Barbara, kako se zove? Jel Barbara? Ne znam koji je imao o njoj, da. Ima i malo više. Ja sam tu gitaru doveo iz Amerike kad smo mi gori svirali. Sad cijeli život sanjao o takvoj gitari, onda sam je gori kupio i kad sam je donio vamo, nakon 2 mjeseca sviranja, ja sam vidio da to nije gitara za mene. Ono kad je malo sila. Nego Čipo i gledati, Belanu je sila ono Čipo. Ti se prvo proda Zoki ubija, tako? Pa on Belan. Tako da je to zaokružilo, ali na kraju gitara našla svoje mjesto, jer to je ludilo gitara. A to je najbitnije za instrument. Našla je čovjeka kojeme ona triba. I navodno baš tad njemu krenilo ponovo u karijeri. Ako ja ispričam što je meni Belan ispriča, to je tako divna priča, znači, kažem, mi smo stvarno preko 12 godina prijatelji. Ja ga pitam jednom trenutku, što je uspjeh? A ti kaže, onako misliš, koji čuju, izlazi mi pjesma Sunny Day, ja samo što ne kradem struju, propalo sve. Gori, 15 godina poslije sviran u Bosni, dođe neki lik, gori, ja sam bio u ratu, ti si meni spasi život. Gori, kako? Gori, bio u vojsci, nebitno na kojoj strani, gori, imao sam papa u kustima, prst na baraču, htio sam se okinuti i kaže, i čujem Sunny Day. To je meni spasao život. Sad imam ženu, obitelj, djece, i u biti to je uspjeh. Ja sam se sad naježio. Znači, u tom trenutku ja sam isto na nuli, gotovo sam isto ko ovaj što je biti tamo na nekom stranju, vrati se u Bosnu, kožiš, a ovaj se hoće ubiti i na kraju jevati. Znam si što je ljepota muziciranja, muzike i... Da, to je baš lipo rekao. Tako ne. Pa to je to, pa ja guštam šta se naše pisme još vrte, čisto zato što je to jedan duh splitski koji je bio u ono vrijeme druženja uz more, uz gitaru i tulumarenja na taj način. I sve su pisme proizašle u principu iz toga. Eto, mi smo tamo puđaje, znači na Ovčice, tamo se ja mladost proveo svirajući i mi bi se tamo skupili i tulumarili.
Dobro, naša generacija i dalje zove to Džaja. Džaja se Sajperi uredio. Ostalo ime, znači ono... Neće sad neko vrijeme raditi koncerte, čuva sam, ali popustit će, kao se zove Vera. Jer Džaja je bio vlasnik toga kafića gdje se puštala dobra glazba u ono vrijeme koju nisi baš ima prilike čuti. Da. Često ovdje, onda ko je držao do glazbe, dolaze ja tamo. Ali ta daleka obala je danas mladima isto među poznatijim bendovima, među mladima i postala je kao mistična. Postala je kao nešto, mistično, ono... To govorim ko fan, pripadni benda. I to je i u mladim generacijama, da, zjovišta na cajke idu, svi znaju daleko. Znači svi slušaju daleko, to je živa istina. Svi živi znaju za daleko, moja baba zna za daleko, ona ne sluša ništa. Eto, ne sluša nikoga. Pazi priču, znači sjedimo danas, prekjučer smo išli u taksi, i ulazimo u taksi, na radio svira Daleka ovala, a okreće se taksi, govori, vidio Daleka ovala, gore vidi mi Jadran u autu. Genijalno. Mora zapamati svima reći. Mislim, ja kad sam došao doma i kad sam počeo to vježbati Daleku obalu, moja stara ima 78 godina, pita me, šta radiš? Ne govori stara, počet ću sam malo ovo sa Dalekom obalom raditi, pa vježbam. Jesi ti njih pita da li ti to smiješ? Znači, ni ona ne vjeruje. Razumiš? Mislim, to je kultni band, to je iznad nekakvog benda je to. To je institucija. To je band, više ide dalje. To je se dogodi u bendu. Sve su lipše pisme. Više nego zbroj nas samih. Dogodi se nešto Zoki Hrepa i ja, kad smo se našli nakon 20 godina, odmah to nešto vibrira. Dugo je vremena prošlo i bilo je, jesi ti u ovo svo vrijeme svira, jesi ti kako u ti 20 godina odsviraj tenu pismo Daleke, baš nešto vježba doma. Nisam je vježba, kako bi ti ali sam svira. Između ostaloga, svega što sam svira, tako sam svira i tako. Je li ti ka pukla nostalgija, kad bi slušao na radiju nakon 15 godina, kako nam je bilo lipo tada. Nije, neki put se zgrozim kako sam to snimio. Pomislim. A sve na mistu, a? Pomislim, šta si rekao bija ti? Ja njemu kažem, Pan je stvarno vrhunski autor i lik stvarno veliki. Ali Lonac uvijek ima poklopac, a to je on. Jer te teme na gitari koje on svira točno ono što treba na taj vokal da to vodi. To je, ja sam se naježen i to je to je toliki nivo. Ali kako ja prije Daleke obale nisam nikad uzeo električnu gitaru u ruke. A ti si akustični bija gitarista. Pratija bi sebe dok pivan i ja sam se fura ka pivač. Koji sebe prati A gdje si mi stavio ti si bio Nili Anga. I onda, kako s nama iz početka niko nije tija svirat jer nije obećavalo lovu kad radiš vlastite pisme. Hrepa je svira onda i gitaru, ali on je mogao odmah svirati bas, što je bilo bitno za ritam sekciju, a ja sam lagano čačka i učija se. Onda mi je Hrepa pokaziva puno toga. Kako se svira blues, kako se sviraju ripovi, kako. Super je Hrepa. Odličan je prva liga. Tako da je u biti on bio moj mentor sviranja na električnoj gitari. Samo kako. Da, Hrepa je i meni puno pomogao. Ja sam bio mentor Hrepi. Znači ja sviram tu Bambinu, Znači u krugu si ti mentor i meni. Ne, sad si ti meni. Čekaj, ali u ovom sad trenutku on je meni sam mentor. To si sad počeo pričati o musiclu, jel? O musiclu Bambina i onda je... Gledali smo to, ja i on. Meni porali, ja sam rekao Belanu, ko da sam ja ovo napravio. Tu sam gušta, znači nismo više niš koristi, kako bi rekli purgeri. Sam mi sviramo u HNK, se svira. Meni stara došla, šta ti je, ne vire, sine, plaće tamo. Treba da voda. Napokon, koliko godina imaš. I onda je Olja Dešić nije nešto mogla doći i onda ga Minja ga je Šuker. I onda je Hrepa ga Minja i onda je Hrepa bio u mene u studiju. Ti si moj mentor. I svira je ubio je. Ali Hrepa odlično svira i velika je duša. I odličan je autor i stvarno je na mjestu da tamo di je, to je
ništa nije, sve to prirodno. To se bluzer u duši. Tako je, na to nivou je ono vrhunski, a i ovdje pa mislim u bendu kako svira, to je točno to kako treba. Da. Sve iznad toga, sve ispod toga ne bi bilo dobro. Pa kaj, to je bilo smiješno, ono kad smo te počeli svirati, znaš, ono ja sam imao tehniku sviranja na akustičnoj gitari sa prstima i u ono vrijeme su Dire Straitsi bili ono, u topu svjetskome i meni nije bio problem svira Dire Straitsi. Prvi put su tamo svirali na Brothers in Arms. Ali je šema. Meni nije bio problem svira Saltus of Swing. Na koronama. Ali bio mi je problem svira Honky Tonk Woman. A ko je na kraju utjecao na zvuk dalek? Vi ste u početku bili bluzeri, ono, blues teški. Poslije... Vi ste imali saksofon u početku čak. Ono... Malo po malo smo se razvijali ka. Uspili su ga se izbacili saksofonistu. Povratak korijevima. Znam ja, nije mi dobar. Čekaj, to još prije. Gdje smo to mi imali saksofon? To ona starija još daleka. Prije ove postave daleke. Bija je Kemija svira. To mi je super, ono. Kemija, to viš djavola. To je nadimak. Ne, to je truba. To je truba, to je najjači. Svira saksofon, truba. A gdje je bumba bija? Govori da je to truba nekom trenutku bio neki koncert i da je došao na stage, govori, a di mi je saksofon. A saksofon je bio u Stobreću. U Splitu je liko. A čekaj, jeste vi morali, što sam sad ja pitao, jeste morali se prilagoditi nekome zvuku? Znači, u početku recimo, pomozi mi da se sitim, izašla ima 2 godine onaj spot Crno-bili, ona pisma koja je kao prerađena. Odalek? Meni majko. Ovo nije moje vrijeme, bit će Kobana gori. Nije, ovo nije moje. Hoćemo za kanta? Volim kafić, ja. Hoćemo za kanta, ovo nije moje vrijeme. Volim Jimmy. Možemo za kanta. Za kanta ovo nije moje vrijeme. Možemo. Ali zanima me ovo sa Jimmy, volim Jimmy, to je bio original što je izašao ima par godina. Ono crno-bili spot, blues teški. Ali volim Jimmy je zapravo snimljen puno prije i bio u nekoj polu reggae verziji. Ne, zapravo, to je bio original, ali poslije su ga nešto krenili. Bio na neku country verziju. Tako nešto između svega. Taj G. Ko je utjecao na to da se to tako promijene, da to tako bude? Mi smo tako minjali, ono, kako nas je... Sami, nije bio neki producent i rekao, sad ovo ovako. Ovo ti mora reći. To je, u tom momentu je nas tako puklo da je tako sviralo. Ovo ti moram reći, apropo toga minjanja, ne minjanja, znači prije 4 dana sam došao na probu s njima i znači jednu pjesmu oni su svirali na 10 različitih načina. Znači to u nijednom bendu ne postoji. Prestraže. I sad kako minja se pjesma tempo ili brijačina, tako minjaš i tonalitete. Ono ludilo, znači ja sam uvijek žudi za tim, u biti da znaš, svaku pjesmu možeš osvirati na 100 načina, pa imaš producenta, pa će ti reći na koji ćeš način osvirati, ali ti znaš sve. Tako da ja vjerujem da ovo što on sad priča, njima tako bilo jednostavno, minja nevidno. Ja to pitam zato što ja znam da na dosta bendova je recimo što je piša Saša iz TBF-a na YouTube je utjeca producent na njihov zvuk, skužija i šta žele. Naravno imaš producent je... Znači producent je jedan igrač koji može utjeca na bend ali ako bend napravi ono da bi mogao producent skuži to o čemu se radi. U biti je producent tu da ti razjasni vlastite ideje kako ih realizirati. To. A ono dok tražiš pismo, dok tražiš ideje, pisma može varirati na milion načina. Može se promijeniti iz godine u godinu 5 puti, kao i vama što se događa. Pa evo, mi smo sad došli u Zagreb, snimi jednu pismu, kad se on pojavio, snimili smo ih 3, a 2 pisme nismo znali. Čuli smo ih informativno, Hrepa je posla lipe dane online, razumi, Zoki je napisao Tebe ča, ja sam napisao Regeo je spas, i sad ovo od Tebe čaju Reggae spas imali smo samo informativno, ka ideju. Znači, Reggae spas, to ništa nije zvučalo. I mi smo došli u studio i kako smo brzo oboli lipe dane, a hajmo čas snimi još ove 2. Brzi su u studiju, jako brzo. I sad se mi gledamo u studiju. Čudno. I nikome nije jasno, Zoki je piva i dirigira, a ovi Leo, znači producent, je svira bubanj. Zato što niko nije zna pismu. I onda je Zoki mora nama dirigirati i pivat pismu da mi znamo di smo. A Hrepa i ja se gledamo i vatamo, gledamo kad će koji akord. Ispala. I vatamo jedan drugoga i od prve
smo jednu i drugu pismu tako složili. I onda, bendovi uglavnom tako ne rade, ali to je naš način. Jako su brzi u stvaranju, znači kad se napravi pisma, jako su brzi u isviravanju pjesme. I znaju odsvira pjesmu. Znači imaš ti puno bendova koji ne zna odsvira pjesmu. Njima to ide vrlo lagano i to zato se kuži da je flow je znači, ono i zato ljudi to i volu, zato što su to iskrene su pjesme i to je to. I to imaju oni sviram sebe, ne trudim se zvuča kao neko drugi. Trudim se zvuči najbolje što sam god ja u stanju. Kako to ja vidim i kako to ja osjećam. A ovi ostali iz benda, kako se beremo, znaš onda obično svakoga ispraća kad neko nešto promine, znaš onda se uvatimo. I onda zna pisma zazvučat potpuno drugčije na istoj probi. Ali to ti nema meze s danjem godina, to se skupi, ekipa se skupi ili može to svira ili ne može. Ali to je taj zajednički feeling koji ljudi moraju imati. Svira, točno znam koji je dobar band koji će možda odmah to svira koji neće. Zato niko ovo nije mogao pivati dok on ima taj feeling, kako bi ti rekao. To je najbitnije, da se možeš brat i vatati i reagirati jedan na drugoga. I to je onda band. Inače smo obična skupina glazbenika koja može doći s notama ispred sebe i osvira po notama šta mu piše. Uopće nije baza u tome. Nakupina glazbenika. Nama se znalo na koncertu dogodi da neko promine neku pismu i onda se uvatimo. Da, improvizacija. Sad ćemo se stati samo da spomenemo naše sponzore pa se vraćamo brzo. Okay. Da, imam piše. Da, protegnemo malo leđa. Znaš ti kad se ja zna da ću ja uspjeti u životu sa muzikom? Pazi priču. Znači, ja ti pazi na ovo, to me za pjevanje. Jer snimam? Imao sam jedan bend u Dubrovniku, zove se Asterix. Asterix. To je moj prvi koncert na saksofon, imao sam neki alt saksofon i što sam se popišao prije koncerta. I došao sam ispod nekog bora, i počnem pišati i ovako dignuo glavu i u tom trenutku mu padne smola u otvoreno oko. Koliko ta smola pada? 100 godina. Mjesec dana. I taj tren ja vaš oko ovako, ali svira se i dalje, šta ti je, mrtav. Eto. Prelude. To su naša vremena bila. Šta ćete nam zakantat? Ovo nije naše vrijeme. Hoćemo. Aj. Bože. Ovo nije moje vrijeme, ovo nisu moje zime, nisu ovo moje kiše, u meni su kiše tiše. Ovo nije moje vrijeme, ovo nisu moje zime, nisu ovo moje kiše, u meni su kiše tiše. Poljubi me, iako znam da nisam ni snažan ni mlad. Poljubi me, kao nikada do sad. Poljubi me, iako znam da nisam ni snažan ni mlad. Poljubi me, kao nikada do sad. Sad nećemo solo, nego ćemo nastaviti odmah s drugom frazom. Ovo nije moje vrijeme, nisu ovo moja jutra, nepoznate tamne sjene, buđenja su moja sutra. Ovo nije moje vrijeme, ovo nisu moje zime, nisu ovo moje kiše,
meni su kiše tiše, poljubi me. Iako znam da nisam ni snažan ni mlad, poljubi me kao nikada do sad. Poljubi me. Iako znam da nisam ni snažan ni mlad, poljubi me kao nikada do sad. Ša. A si još kovi to? Da, ima nešto novo, jel? Šta je nešto novo? Ćete to ili nećemo? Nećemo novo. Nećemo Nemoj novo davat, daj. Nećemo. No, staro. Sad će. Staro. Staro. Koji smo sad ćemo? Šta smo jučer? Samo morsku vilu. A, može. Parira bara bara bam, barara barara bam. Kao da je morska vila, sve je moje snove ostvarila. Na obalama vrele, neprospavane noći, kao da je dio plime. Modro more šumi njeno ime, iz sklada tihe pjesme, pjesme o samoći, kao da je dio sna što me nosi zvijezdama. I dok je ljubim, ona se pretvara da spava, grijana zlatnim suncem moje ljubavi. I dok je ljubim kao more, njeno tijelo podrhtava. Povedi me prostranstvima gdje svi pjevaju o ljubavi. Kao da je morska vila, sve je moje snove ostvarila. Na obalama vrele, neprospavane noći, kao da je dio plime. Modro more šumi njeno ime, iz sklada tihe pjesme, pjesme o samoći, kao da je dio sna što me nosi zvijezdama. I dok je ljubim, ona se pretvara da spava, grijana zlatnim suncem moje ljubavi. I dok je ljubim kao more, njeno tijelo podrhtava. Povedi me prostranstvima gdje svi pjevaju o ljubavi. Pjevaju o ljubavi. Pjevaju o ljubavi. Bravo! Muchacho si. Eto vidiš kako to. Lipa kad se lipo svira. Je, lipa. Tako ne. Šta će ti lipše u životu? Šta ti treba više u životu? Neka lipa žena, Izi šta god ti, dobro. I svira, i pikanta. Još samo malo da narastim, ali bit ćemo dobro. Hoćemo. Obećavamo. Ovo kao vježba. Pa čekaj Jakša, samo da te pitam. Ti si znači kad si sami svojim ihtisom, jesi tako zove? Ihtis, da.
Spominju se detalji, ali spominje se neki cyber roman. Da, to sam možemo pričati. Koji se zove Stvaranje civilizacije, inspiriran starorimskom mitologijom i druidima. Tako je, da. U biti, cyber roman, ja mislim da je to možda čak prvi na svijetu. Ne lažem, ja sam ga počeo raditi 94. 5. Mislim da sam ga završio 96. Izašao je na albumu Ihtisa koji se zove Armageddon Fun i ima ta stvaranje civilizacije. Znači on je napisana novela koja je animirana u Flashu i ima još muzika koja ti filmski dočarava što čitaš. Onako, raritet jedan koji se na to brija. U biti radi se borba Rima i Kartage, ko pobjedi, stvara današnju civilizaciju. Normalno pobjedi je Rim i ovako je loša civilizacija. A u biti taj lik je bio zaljubljen tu jednu drugu žensku koja je bila u Kartagi, a ona je radi ljubavi izdala Kartagu i pobjedio Rim. Znači imamo lošu civilizaciju radi ljubavi. Što je čudno. Uvijek se pizdarije radi ljubavi događa. Da li tako? A šta će, ljubav je takva, ona nosi. A to je ono... To kao mozak ne razmišlja. A ne, događaju se čudne stvari, vidiš, sad nije dobro biti pozitivan. Na koronu, na gripe. Tako, sve se izokrenilo. Na gripe. I to je onako jedan mali raritet, to nije završen, zapravo to je taj prvi dio, ima prvi i drugi dio koji mi stoji u glavi, koji nikad još nisam završio, ali jednog dana ja mislim da ću ga uspjeti završiti. No. A to je bilo, proći da sad kao humorističnog karaktera. Da, to je ono, radi se o Kasiju, je Kasio i Dionis, dva prijatelja, oni su bili pomazanici boga Dioniza, to je su alkoholičari, oni su putovali po tom poznatom rimskom svijetu, kladili su se na čudne stvari, tako i ono, možeš se smijati i jako je dobro. Zapravo je meni to bilo odlično. Kako je to uklopljeno u album? U biti je, zato kad ti pogledaš taj album koji se zove Armageddon Fun, ja sam brija stvarno da 2000 da će biti mile non più mile. I na tom tulumu ja sam molio u ponoć Boga da nam oprosti sve grihe, a vile svega meni. I onda kad je prošla ponoć, a bili smo ja, Vanja, Marin, Gobac i ona ta ekipa, ta je bila baš onako ludnica. I uklapa se zato što ovo je kao stvarna civilizacija, ovo je kao Armageddon Fun, kao nije se ništa dogodilo, a i mi smo u tunikama obučeni ko Isus Krist, kao... Je, sve je u tom filmu. A Ihtis znači riba, to je tajni znak za kršćanstvo, Isus Krist, sin Boži spasitelj, to mene uvijek nešto tako fura, ja to volim, takve neke stvari, volim mitologiju biti, meni je mitologija su mi daleka obala, to tam mit, najveći, ja sad to istražujem, gledam, imam... A zamisli koga tek mitologija mladima danas koji nisu niti bili rođeni a slušaju ih. Da, predobro. No. A šta vam je li odete na koncerte ovako tu i tamo, kakve? Mlade bendove ili općenito normalno, neki veliki? Ide, kad imam vremena na sve živo, bi god je svirka. Ja, i sve gledam, A prije sam bio luđi, prije bi ja sjeo u auto, recimo iz čista mira i otišao bi u Amsterdam gleda neki koncert. Pa na koncert od Neil Younga u Salzburgu, evo Neil Young mi je idol od mladih dana, bio je rat, vozilo se priko Maslenice, priko Pontonskog mosta, oko Josipova. 4 dana jahanja do Salzburga. Mi smo svirali u sridu u Šepurini, u petak u Zadru, a ja sam u četvrtak bio u Salzburgu na koncertu Neil Younga. I nisam spavao 2 dana. Možeš misli, ja ne biš. Nema. I kad sam se vratio u petak u Baraku, gdje smo svirali u Zadru ovako svita, ja bi zaspao u toku koncerta, sam zaspao jedno 10 puta, sigurno. Ali bi nastavio svira spavajući. I dok me ba ne bi probudio, ja ne bi falija. Kad bi me probudio, ja bi se zapitao koje je ovo pisma. Kakav Bog, Bog na seži, šta ti je? Hoda među nama, šta ti je? Onda mu je to postala zabava, ne? Kao budi ga. Na po pisme ja zaspela, pa i odmah klin. Bolje da te nije budi, ja sam imao jednu scenu sa tim Ihtisom, to je inače, stvarno su bili dobri muzičari, svi su bili mladi
ali to je bio problematično društvo jako. Sa svim svačim, jedan prešli granicu, gori svjetlite ko božićno drce. Preluda. I sad bili smo, stvarno smo puno svirali i ja sam došao u Zadar, Maja Pap se mislim onda zvao, to je sa Q Bar ili ovako nešto bilo, tamo se sviralo. Taj gazda mi je bio friend i kao tequila, ja sam došao pijan, možda mi je bio 50. dan u poredu da sviram, ja sam bio loše, tequile i sad krene koncert, bilo tu i nešto ljudi, sve lipo, ali i sad tokom koncerta upola sam ja imao neku pauzu, 2 pjesme, malo da se odmorim i onda je pjevao gitarist. Ja sam legao na stage i kao malo ću se samo ispružiti, odmoriti te 2 pjesme. U nekom trenutku ja čujem Selma na ulasku voz ti htje dohreć. I čovječ je dobra pjesma, ali mi ne pjevamo. Ovako, dižem cvike, gledam, nema benda, nema ljudi. Čista dole, lagano, čisti. Da, a ovaj se dere, gazda, koliko vi dobijate? Vama ću plati, njemu neću. A ja sam se onesvisti, nikome nije mogao probuditi, šta ti je? Katastrofa. Nikad više tamo nisam zasvirao u životu, nikada. Za zaspat, šta ti je, koji put je, čovjek zaspat i može. I kad može. Ali ja sam bio dobar, ja bi nastavio svira i usnu. I ostao bi na nogama. Šta bi vas dva recimo savjetovali nekim mladim ljudima koji se žele baviti glazbom? Da sviraju. Bravo. Tako zato, ali danas je došlo to vrijeme ne možeš ti samo tako, sad ću ja svira, biti dobar i uspit. Slušaj, nikad ni bilo da nekako ni bilo. Znači, i ovo što se sa koronom događa, sve će to, dragi Bog, pomoći da se prođe, da se može ponovno svirati. Ali jedina prava istina je da ne možeš ti očekivati da misliš ja sam Bogom dan i sad mene neko ne puši, ne sluša, tamo polako, za doći do nekog nivoa kojega ti, ako ti uistinu to želiš, ti ćeš doći do njega. Ali moraš biti strpljiv, moraš biti vrlo radišan i vrlo ravan u tome što ti želi. U današnje vrijeme, ja znam puno momaka koji je došlo, koji vrhunski pjevaju, svira, došli su u Zagreb, oni su mislili sad tamo u Zagreb si došao pa će tamo lakše uspjeti. Tamo još teže uspjeti. Pa onda jebo Zagreb, jebo ove, jebo one, svi su nešto drugi krivi, a on nema vremena da bude strpljiv. Ti moraš biti strpljiv. Najlakše je uspjeti, ali opstati je još teže. Razumiješ? I ti moraš znati da ako treba biti gladan, ćeš biti gladan. Ja sam bio gladan 10 godina. Vjerujem mi, živio sam u suterenu, ne znam ukras, pa su mi drugi frendovi krali martadilu, tako sam preživio. Ali ja želim svirat, i mene ne možeš ti zaustaviti. I jednostavno samo nastaviti i ako ti želiš svoj život posvetiti tome. I svirat, puno svirat, i samo svirat i ništa drugo nego svirat. Ponekad pojedi nešto, po šeri i popi i to je to, ali svirat uvijek. Znači bio ustrajan. Apsolutno. Mi bi imali probe svaki dan kad nismo bili na koncerti. Dobro, vama je. Svaki dan i ujutro i popodne. Ko vama dirigira kad treba doći u garažu? A živjeli su tamo? Malo se, tako se živi. U 11 uri moraš biti u garaži jer su jutarnje probe do ručka. Popodne u 5 sati. Jutarnje probe. Tako je, jutarnje. A popodne od 5 sati su večernje probe. A između ručaš i radiš individualno da bi bio spreman za popodnevnu probu. Ja ponavljam, to što kažu 3 sata, to je malo. To je to treba, 3 sata, ništa. Moraš živjeti glazbu, a ako ćeš živjeti od glazbe, onda moraš ti živjeti glazbu. To je vezano. Ne možeš očekivati da ćeš doći, sad će to palo s neba, nikome ništa nije palo s neba. A dobro, imaš sa ove emisije neke bla. To je najgora stvar. Znači, to je najgora stvar. Oni dođu, pa to su vrhunski mladi ljudi koji vrhunski pjevaju, koji, znači oni radi tog jednog trenutka, tog 3 mjeseca, koliko to traje već, nebitno, taj ciklus, on je zavrio da je uspio. Gotovo. Čim si ti sebe rekao da si uspio, ti si tako propao, doviđenja. A oni nemaju ni autore iza sebe, oni nemaju nešto na koje se on uvijek nešto, jer kvake su amplitude. Sa uspjehom i neuspjehom, to je uspjehom pa kad padaš pa se dižeš, to tako stalno ide. Znači, ovaj donji pad moraš imati leđa da ne bude strmoglavljenje, nego da ti to ipak nekako prolaziš ljudski da te ne šokira. Njih šokira, nego, znači oni su na HTV-u, na nekoj televiziji, whatever, i kad sam faca, pjevam tu neke tuđe pjesme i onda ništa. I onda najbolji primjer ti je svjetski primjer. Skužaj. Naravno. Bruce Springsteen.
Bog na zemlji. Boss. Ja sam ga gledao u Minhenu, odradio je na Minhenskom aerodromu koncert od 5 sati. Znači, koncert je traja 5 sati. Razumiš? Onda otišli ja i Prika popit piće u jedan kafić Roxy u Minhenu gdje se okupljaju glazbenici. U negdje oko 8:30, evo ti Bruce Springsteena sa akustičnom gitarom. Opet, da. I svira. Ušteka se u razglas i svira 2 sata, ono za svoj gušt. To je jedino bitno. Stalno. To nije posao 2 sata ili od 7 sati koji ti imaš. Ja bi bio mrtav nakon koncerta od 5 sati, a njemu je to malo. To je, razumiješ. Zato je šta je, ono, Bruce. A i svi koji su uspjeli, oni svi ćete reći da su svirali preko 10 sati. Upozna sam nekoliko svjetskih ovih faca, svi su u tom istom filmu. Svima se, gladni su sviranje. Gladni, da, upravo. Znaš, ono, zarade milijone, ali to ništa nije bitno, on hoće svirati. Novac nije uopće bitan. Da kada vidiš, ne znam da Bog da sve, svima vama se uspije. Novac je uopće nije bitan toliko. Ono, moraš preživjeti, moraš platiti struju, moraš platiti benzinu. Mi smo uspjeli, da pa će. Ko zna di ćeš biti za 5 godina. Plati struju. Ko zna di ćeš biti za 5 godina. Znaš, ono, iskustvo, samo sjeći iskustvo i polako. I ne umišlja da si neka feca. Ma ništa, to je ti gotovo, odmah padaš. Uspjet možeš u bilo čemu. Ali ako si ti sritan dok sviraš, onda si glazbenik. Da, kad ti to nije ono posao. Ako te puca uspjeh, nema posla. Kad mi dođe na probu, reće mora niz za pol ure, ja idem ubi bi ga isti tren. Ne može. Slažem se tu, da. Meni tamo u Utrinama gdje ja živim, imam tamo su i Pipsi bili i majke su tamo, bare, susjedova. Klinci ima dosta, znači to je zgrada samostojeća koja ima puno garaže, pa svi imamo kao tamo studio. Imam par klinaca, par bendova, to po 7-8 sati svira. To je, znaš kako svira? Ima jedan dvojac, bas i bubanj, ali to je EKV, disciplina kičme i sasvim nešto novo. Čudo, ali oni su toliko s tim radom svoj talent nagradili da to je nešto predivno. Razumiješ? Nema, moraš biti tu, moraš opet, oni treba imati neku glavu koja će napisati tekst i reći normalno, pa, idemo u ovome smjeru. Pa ne bi ni oni radili, bend ne nastaje zato što smo se ja i ti dogovorili da mi radi bend. To. Moraš radi pjesmu, moraš ima i autora i moraš ima i pjevača i gitaristu, ono već koji, znaš, i da želiš to raditi da imaš za to, moraš imati za to njuha, kako bi ti rekao. Da. Može sad, ja i ti smo se dogovorili da nađeš adekvatne ljude. A to je bend. I da ti se situacija poklopi, da se negdje nađeš di se trebaš naći u pravom. Udić isto reka, treba imati sriće da bi krenija tim uopće putem. U svemu moraš ima malo sriće, da si ne znam koji genijalac moraš ima malo sriće. Ali ti izazivaš. A izazivaš što si ti rekao. Izazivaš sreću. Izazivaš je, da. A evo ti. Jako bitno. A ti ne možeš izaziva ako ne vježbaš, ako ne radiš. Da ga nije vidjela 5 godina jer ovi po cijeli dan svira. Pričamo o Keith Richards. Keith Richards su jedan od mojih idola. Kako ne? Vidim ja, Jadrana, ti cijelo vrijeme hoćeš nešto zasvirat, taka ne možeš sad pričaš, pa hoćemo još jednu. Hoću li zasvira ili ću zapali? Da, jednu zasvira, onda zapali i... A još jednu. Šta go hoćeš? Koju, ne, ti sam malo spusti. A jednu od Maidena. Maidena, ja nikad nisam puno slušao. 666, number of the beast. You are number 1. You're number 2. I'm not the number. I'm free man. Dan 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 dan. Nije nio. Sve i to. A još jednu zasvirajte. Njegov mikrofon malo samo da. A za gitar, što ćemo? Šta? Koji vi hoćete? Ne, nemam pojma. Još će malo sad zakantati i malo još popričati, pozdraviti. Kako god vi kažete. Ja znam, daj. Koji smo... Šta ćemo? Pa ne znam. Hoćemo sam je žaj. Ajde, voda su čekaj. Evo ga. Voda, možda reći fajn. Mas da reći fajn. Pazim tja na me. Lipa i smišna ti si bila dok me nisi tila. Dok me nisi tila. A sada kad sam te upozna,
kad sam puno tega spozna, sad ti mora reći ja, da mi je ža, 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 pa mi je ža, čas sam te upoznava ja. Sam mi je ža, pa mi je ža, pa mi je ža, pa mi je ža, čas sam te upoznava ja. Imam pa klasičnu gitaru u rukama. Dobro. Falša si, kakita falšeg cvića, koje nema svoga vonja, ali cviće bar ne ronja. Cijeli dan se samo pituraješ, cijeli dan se maškaraješ, a mene i ne obadaješ, pa mi je ža, 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 čas sam te upoznaval ja. Pa mi je ža, i sam mi je ža, i sam mi je ža, i sam mi je ža, čas sam te upoznaval ja. Sam mi je ža, i sam mi je ža, i sam mi je ža, i sam mi je ža, ča te voli ja. Sam mi je ža, pa mi je ža, pa mi je ža, i sam mi je ža, i sam mi je ža, i sam mi je ža, ča te voli ja. Sam mi je ža, ča te voli ja. Sam mi je ža, ča te voli ja. Ček, samo ček, jel ovo zvuči kod Daleka Oba? Da. Ja sam tu najsretniji, to stvarno zvuči kod Daleka Oba. Je, Ja sam fan Daleka Oba, majke. Ja sam fan. Eto, nada se da gitara nije sve pokrila. Ma ne, tjače, ma ne. Ma ne, šta ti je? Sad ti je briga, odlično. To će on iz miksa poslije. To ćemo u miks. Znaš kada se reče, nešto dođeš negdje svira pa nemaš pojma, onda tonac već izgubi žice. Ma to ćemo u miksu, sve u redu. No, ma sve. Mute! Nisam sam vidio sekiraju, aj siđite spina, sljedeći! To ćemo u miksu. I onda mute. Najdraža rečenica. Kad mi neko kaže to ćemo u miksu, znači da ne valja ništa. Gotovo. Znači da više nemaš šta tu biti. Ljudi, a jedan autogram gori na našu ploču tonanje. Sad smo nabavili flomaster, inače su se dosta potpisivali njih s ovim temperama. Sa kistom, kako preferira. Di go ćete Voila. Ajče. Mi se sviđa. Ja sam stavili panker. Od tebe čaj, isto pankerska pisma. Si vidio. Evo ti. Zaboravio sam parlandu. Kad sam te vidi, sve mi se smrklo. Jer ti uopće nisi da... Jadran je doktor, Jadran je toliko autograma dao u životu da je to... Namjerno sam napravio potpis da ga mogu... Da, kist, ne vidi se ovo, da. Gdje je kist? Kao se ovo začepi. Šta je ovo pula, ne možeš začepi. Ovo je sad za Nikolu Tesla. Aha, riješi sam situaciju. Ti snašao si? Evo, Hlepa zna gdje je kist. Da. Ne vidi se. Mislim, ja spojiti svi... Malo su mi prodali neke jeftini. Ništa, pa to bi treba Pa nema veze što se ne vidi, staće više potpisa. Evo, imao samo post Hlepa. Evo vam, kist. Kistovi su bili.
Kistovi planina. Meni ti stari vi slika, ne? Jel ti dan? Imen. Potpiši se onda ti umjesto mene. Ne, ovo je ovdje. Ajde u pečku. Ne možeš mi zajebaš. Ajde. Hvala ga. Ne vidim ga pa ne mogu. Prvi autogram u životu s Kista. Stvarno ono. Nisam Kist uzeo u ruku od osnovne škole. Znači moraš za sve ono maško. Ako ne računamo pituravanje. Pa da, pa mi je žao, pa onda da mi je žao i onda je sam je žao. Ali dobro. Ili da abecedni red. Ne ide pola, Dubrovnik, Split, tako sam zapamtio. Znaš kaj je fora sa... Ala sad, dobro, bravo. Znaš kaj je fora sa pjevanjem? Treba vizualizirati. I onda ti ide, kad ti spoji i vizualizira situaciju ili takve neke stvari koje sam ti rekao P, D, A, S, znaš ono, pola, A ili situaciju. Znači ja radim predstavu sa Bojanom Gregorić i Draženom Čučekom. I sad predstava je, zove se Dvoje, to je i onaj Exit teatar. I fora je, predstava ide, njih dvoje glumu 8 uloga svaki posao. Ja glumim sebe. Meni je najlakše. Kao falim koji put. I sad, što sam htio reći, u biti, oni ide od smiha najvećega do teške tragedije i oni plaću na kraju ko mala djeca. Sad ono, kako ti to plaćaš? Kako se uspješ svaki put plaću, stvarno to su suze, za ozbiljno nije to je teatar, za ozbiljno su glumci. To se zove sjećanje na emociju. I tako, znaš, razumiješ što... Da, moraš zamisliti neki možda tu... Tako, on je zapamtio nešto u životu što ga je ubilo i što je uvijek plaka i on kad govori taj tekst, on se sjeti toga... Da bi izrazio tu emociju. Da, sjećanje na emociju, divna stvar. Tako i u pjevanju isto imaš sjećanje na emociju koju stalno moraš isforavati da bi to bilo pravilno. Da se povjeruje. Zato su neki izvođači čarobni, evo recimo Oliver, on je dosta više manje sve pisme su mu pisali drugi. Ali on je te pisme izrazija toliko emotivno da to To je velikan, to je rođeno tako. On je sa lakoćom to ispjevava i točno. Sad baš prije isto par dana sam bio u Belana i našla se nekakav pjesma od Olivera Dragovića koja je u demo verziji. Znači, ja sam mislio da je to negdje izašlo. Ali demo je već bila gotova, ništa se tu nema popravljati, to je gotovo, a to što je čovjek na prvu, Čače. Nema šta. To ti kad ti Bog da. I veliko vježbanje, znači Oliver Dragović, ja sam u Dubrovniku, on isto šao u Dubrovniku u muzičku školu, on radi sa dubrovačkim trubadurima, a Dica od Marka Breškovića, basista iz dubrovačkih trubadura, su bili moji prijatelji, živu do muzičke škole i ja sam spavao u istoj sobi di Oliver Dragović. Ali oni su svirali non stop, to je cijele dane, i tamo dobro po cijele dane. Oliver je. Veliki rad sa velikim talentom, onda da nešto. Velika. Svi misle, ja to znam. Nema tu. Veliki rad. Znaš šta bi se meni znalo dogodi na Tulumima? Ja počnem svirati, sad se, ka mlađi, kupe se ženske, znaš, mi sviramo. I ja sad, toliko se ufuran u sviranje. Da nije ni jedno. Jednom momentu dođem sebi i pogledam, ja ostao sam, svi su nestali. Evo, nisam, znaš kako ja žoga čitam. Šta je ovo, di su ljudi? Onda pogledam nas, 4 ure ujutro. I da u garažu. Di ste, tek smo počeli.
Ljudi, hvala vam puno što ste nam došli u goste, bilo mi je fun. Bilo je zabavno s vama pričati o svemu tome. Čekaj, si ti fan daleko? Mi smo zapravo svi fanovi o Žuga. Tako je, nego, šta ti? Onda smo, znači na posredan način smo svi fanovi od Neil Younga. Hoćemo da jednu njegovu za kraj ili kako će. Jednu njegovu za kraj, Da fade outamo. Od njega ne mogu mutirati sam. Dobro, daj onda od Django. Mi ćemo ti u miksu promijeniti to malo autotune. To ćemo miks. Hvala vama što ste nas zvali, evo nas. A i drugi put. Da će vam to sve dobro proći. Kad bude koncert, karte će nam da neke, To je to. Niste me čuli, kad bude koncert, karte neke, Može, evo, javi se Ukiću. Mi smo ti ljudi Šuti, Mara, nimaš vezu. Krepa, mi karte čuvamo za lipši spol. Jeste vi lipi, mladi, ali žensko je žensko. A mogu se obrija, ono šta? Miša, ne pali to. Evo, ja sam obrija danas. Da budem uredan. Za podcast. Ja, lip si ga. Uredan, a? Lip si ga se obriješ, baš onako, to je to. Muški. Ja volim ga se obriješ. Muški. A ne volim te baš toliko. Evo, hoćete za kraj još jednu od svire? A ne znam šta. Ili vam se da još jednu? Pa da se, šta se još jednu, ćemo to fade out, lagano. Neku, Gori, Mišo Kovač u studiju, gori, što je ovo? Gori, pa to vam je fade out. To mi daj od početka do kraja. Gori, a tim se okrene i kaže, gospa Miša, vi uvijek najskuplje. Luda. Koju, si smisli? Jednu tužnu. A ne. Daleko ugor. Ne, misliš to? Ja ćemo. Ne, jednu tužnu. Jednu tužnu. Čekaj. Daj, reci. Može neku tužnu pismu da kaže. Nema ban tuži pisam. Jesmo Tonku. Bila je lijepa. Aj, može Tonka, ili sve? Može. Evo, svi skupa. Bila je lijepa kao sjajni sunce obasja svijet i svi su gledali u nju i drhtali. Ona je mogla s jednim pogledom da zapali svijet. Ti sagrela samo mene, Tonka. Nije mogla da se svlada, pa mi je rekla, iako sam mlada, ja sam spremna na sve. Dođi, zagrli me. I ja sam došla i zagrlja sam je. Para, pa, 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 para, para, pa, 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 para, para, pa, 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 para, para, pa, pa. Oko nas padao je mrak i ja sam pao pred nju i rekao sam, slušaj Tonka, volim te. Ona me pogledaj, mrsko daj, maki se mene, ne bi te ni izoliraš tamo, maki se pišćave. Pa ipak Tonka nije mogla da se slada, pa mi je rekla, iako sam mlada, ja sam spremna na sve. Dođi, zagrli me. I ja sam došla i zagrlila sam je. Para, pa, 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 para, para, pa, 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 para, para, pa, 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 para, para, pa, pa. Tonka nije mogla da se Tonka, nije mogla da se Tonka, nije mogla da se Tonka, nije mogla da se Tonka. Bo. Sada smo uživo sam prišlo. 1, 2, 3, 4.